Joy friend of my about the bear attention TV so I so pay attention. Now utie dia ye kahina ne dia ye be kahina. Medinate floss anan I offer me marijuana mama mfie miensa 3 good years na dia kan ye wonfie. Obedu twa from Cristiano Ronaldo YouTube na me na me CR7. No me twa crusade ma sama 3 years na dia kan ye wonfie ho. Aha eye sunsum nsam sunsum djuma na yedi. Ai say dia on otisunsun ase no yesunsun adwuma. Se won tesunsum dwuma ase a ya na fese bi mu kasa kwa but ebedu ba bi na ho kire wo na wonye amwa na nsa woni be ba ho so na bia na ye too late. Na ye too late. Nti edu se ye fra omo nim sunsum adwuma na ye ne omo di nkomo. Me nsa ka eye Malam Umar Kwero. Ya Umar Kwero. Ya amene no eba ba twetwe nkomo. Je se nkomo de ye obi pa the soul wa soul na ti wo mu no e connected to them. Na then so now the can soul na be ma soul no edi mu ama wo so abrabo edi ewo ababo but the answer na be ko no so no ye be di nkan ahwe eye Kwame a na police ni ehu abeg ewo nanim ewo bush nim Galamsey site wo na wo hwe police ni abeti pa na hwe Kwame ogina ho ya police ni hu abeg ya na asefim na asefim but Kwame no so ama ya tie se we di nduro ni tina ma police fo suro no ana omo kwachi na obeyira ana se bia ono so osan se omo sika ensam no de dosun ye twan ho aba ye ba ye behwe ni na in spiritual realm na edin wadi nkomo to be twan ho aba. Yo makwaba biem the by attention TV so Malam Umar Kwero Malam Umar Kwero waje na konwa ntin mu kam ho ne na kwaba Malam me makwaba ba attention TV so na udin Umar Kwero ide so Nigeria ni na Benin David enye Nigeria ni mi fi Nigeria mi fi Benin fi bia no fi Kwero no mi angasa Ghana ha okay ba me upper east whoa. Na Kwero no akoye bibia ya akonya di hunhum djuma ya mi mara mi ya didi ofie yes hunhum adidi ana se physical fie adidi hunhum adidi ana akonja ade ya hunhum bia no ya on physical one ho okay okwa me hunhum hene no sa di akonja ofie ade kro no akonya no enyo nipa ba ko na edi yedi na edu so a na so abedi okay ntime so adu mi so a me so medi akonja na me wo be 18 years yes ana medi akonja no na sana etine se akonja no so uye obi a oye fia untimi ndi uye obi a onka no kra untimi ndi okay e se onye obi a oye very purified and na obetime di akonja no so because hunhumduma ana hunhumduma no ba be no de ba be boa amansan because the bia me ka asem se wo wiase a so ye beneficial ma obia o ben wa obia on ben pa po obia beti onka bia on di usumfa so bo nyankopon ne uba wiase se amansan emedi usumfa so obia oba wiase bia on different talent o de ba wiase na talent o de ba wiase na achedia o de ba wiase no se uma amansan di usumfa so okay nti me so me huhumni ahumdwuma na me wo no me de abu amansan bebre ye ntimi mbodi nanso adrum mra e wo se yetrem ekọ amanman so na obi owo outside bebia outside Ghana odi usumfa so na chese wo so ba wiase no de nyankopon ba de ma so be ye no wo so abefit fo no bia de humfa so wow ye ni nkan hwe bibi wa ha naam wo se na say na video bi cover Galamsey site a police for patcho naam I didn't train bebre obi a kind of side of the story but person hearing spiritually no boy no so we dey aduro eduro ntina ma police for na nche no na ska na de mo ntina ma omo na ye we aduro sa wo ho a utumi dey tutuo bo we nko ye ohwe nko am etese obi antumi we aduro bi ani na chi biem na tie na edika no me de nchi akese ma attention TV busafo nyina okay ana ne etoso wiase eduro say you will draw mu different difference. Okay. You will draw different. That's a draw. A draw. Wow. We any pedesani na unjin this a draw. Na just wanga sana and was obeji this otiasi.
because ahome ya ahome pie kura pono e honhom home ya ahome pie pono e honhom because hu ade kura ahome pie bo honhom mfimpim uniki ansa na obo nipa dasani 2000 years back before mankind. So honhom no omo already omo wiase mfimpim uniki ansa wo ba nti wa wo ye nipa dasani wo ba ya no wo ya wo ho ma membra abranti asemi so sebi wa bensi sen bide bia me gina me nanso ka che so wa ben wo ye honhom ni wa bensi sen wo bensi Ghana police. Oh, okay. Yes, because adia nipa dodo e wo ho bia no e creating own spirit. So obetiti a ye ka se akwai wa bin pa on police for go hu na wajo. Nti enye ne duro ana odi nani ato so odi kan asem no. Oh, okay. Sebi mpenifu bubu e bi se odi krama be dia agro a ana onyo kwan ye den. Etafre wa no. Nti asem american so omo investigations here. E bia district no owo no. Ana say police around no ono omo wo bibie. Video no no aka o say menemu na e adwuma. Ana me ka kire o. Nti say answer pani ofie ne embu na afide odi yankwala no. Ana odi kire yankwala no. Ene ewo kwan bi so sabi. Ende say oni onua no mma ofie. No ma won say obi a onfa umbu omo. Ye woni ma act bi obeye omo mbu. Omo so mu hu a they will never respect you. Nti e bia police fu na ya ade bi anam de ni ye adwuma bi anam sisi no anam de ni fa kwan bi so eni nti wa hu se o Victor power o prove bi obetme na amansan man Ghana fo nyina ma ye hu se sei ana police fo no motie adwuma om de mi ye nie a om so betme akwan asem mu because sabi ende ye papa dampari untimi gina TV sun ka se o be threaten se o yo be mo ambekasa yeah because ni pedigree na okita no eni ni baby o gina police adwuma no mu no o yes akwala sa obeka kire nse oyo be mo be na no san respect no o sabu no ho sabe pani utifie na obu ho a akwala bebu sa na akwala no so bu a obi fi abonte bo because omba no bu ende mam so me bu that is it nti ende na abrante no owo de ogina so nti a ode yesa na nye duro o we duro mbinsin Ghana police o we duro a o mbinsin Ghana police because ma dika aka say o pafa aboba ana bibi fesi o na nipa mienu miensa mekoto on start enkan chi enguhu so hu be sem ana hu be sem so abe that's a good hu and as a bad spirit so what am I say nti Ghana police ejuma na hu sa crown na hu sa keke na nye hu kitwa na ye denti na etimi obi timi bin so etimi ko chi ne ba na ndro ni na sen ho hwe de atai ma men ka asem so nchira o kite duro sisen wa bin sisen men be gina mansen nim ka so wa bin wadi to eduro backyard on be shutu enkan ba be gina nipa me be shutu e be kan because eduro pa bia mpe nim dwa. Oh, I see. Yes. It is a Kwame de no ho ato asem mu no. Sa na etie ade eye eduro pa mpe nim dwa obi a wa ben no on kasa bebre yes ankora ho no na edede what they empty barrels make the most noise. Yeah. But so guma opa afaka akora bom obi anti dede no sa na etie nti abrante na sama all ka say police beni no mbra meka asem no opa omeka no nhwe no sisi ano eye bet no ato no yeah wato bet wase opa bra nti ono so nim se okoka bibia ne ho betwi nti o me investigation ye mfa district ho no police for no say bibi because how can say police awu kitatuo wo sa akoto beg say yemfa otuo ma citizen who do say po do say ka police ni tuo anane che na che se wankasa no ware na ho enti na omanya sa akwan no edi we sa bi na de na timamufo no so ma start sa de take police take soldier take way and am sure say sabi men ka say Ghana police for nyina but sometime you be a friend kodai ne say me hu ha meka no twi mu baby me hu ha meka no kodai I say omo pade bi because bibi ni bibi ntina me ben o yeah say onya hu say bibi we ntina me ben o pe umbumi yeah who say bibi we ntina me ben o pe umbumi akwa say Ghana obi ade atu ni trim say Ghana police for piska okay so what am I say Ghana police for piska so no me nua a wo hwe me anya obi anete sa ye wo mo ye adwuma with the pure service with integrity no mo ye sa adwuma no omo ye sa ana e wo obi no omo ye sa nti na ma ebi mu so omo act nti ama Ghana police sabi ebi no bu omo Ghana police yes e bet ma ban say omo active bibi towards the guy and one who say omo ni on value omo this yes because me TV video no see me no na ejuma ejuma be na odo omo ye that is the police ni so the only citizen e ko ejuma civilian ko ejuma yeah Galamsey site yes
ebi ono owo adwuma omno omu ye den eye wa hwehwe mu ahom weak points outer word obeliki omo dwuma betuma bo omo ndi se abranche na me ka na asem sisi ano ono owo 2 minutes sisi asin police for no district na watima ba live say ono wadi ndro na opi obema be kasa edro no wadi edro be no wadi ana dondo na ngasa na yawe o na ba o da bibi wo ho dondo na ngasa yawe na ba ma me fa number ni ntudwa se de be ya o pese wo frɛ na obeka spiritual matters de che no boawa onsa ebetumi aka no 0242 046131 0242 046131 wo frɛ eye malam oma kwero obe ye wo moa bebre ma afi yemra eye the jumedia spirit no edi manipadua no yeah because if you have spirit na tinimu no and the leading no man ye we ni we spirit na tie no e den na ye de boaye sabi if you say without the spirit in you are nothing. Okay Onye bibia and I feel say ya wo they are wo beto as so o destiny a okita no ekita won sem say ento be say be wo akwala bia na wa mo nsa okay onim achade ode ede ode ba anything kan tete no nanka ye wo akwala foforo enye obi na be hu apart from ne maame anane papa ana be hu akwala no until further notice yet me wo akwala be 6-7 months no be kran fa na ni hu ne because denti at the moment obeka say bia wo yi akwala na pie no ukwa tu ni dia na bisa no ntinka nka tete no before mdi akwala be tu ni dia o medi be pie wa amansan mu no ye di na ko huhumni ho amwa ko hu say destiny akwala ndi ba eni and the emphasis in born ban because that will be in a piece of about 20 no amount for mobile nyina kai say nipa na ma wiase na nyo bia ni difa ye obi wa ha ni nye obi wa na no nye obi wa adwen abadwen kra ma okra na ma oni ama say okay ye obi wa ha oba ya obehu akwala destiny okita na otimi snatch na dem to be quite to extend so anyem kra na otwa betu social media ntino ye say oman bia ni mu nsem every generation bia ni mu nsem enti na ende so ware enche obi kra obi timi before obekọ wopo no na ne ba na wu no niem dada ye nim say akwala na the great destiny pie be say na so apie what must enti a very good say o personal secret obi a hide me nyankofo bebre o hom timi wo onere wo ya na wa twa beto WhatsApp na ma ma no won so nyim fi ho akwala na ehu nanim ankasa ya scan na hu ade o kitari ba ye wo bibi wo nipa ho a friend Karina yambra Karina yesu yeah Karina na Arabic word okay na Karina ne ejuma ye ne say e wo between o soul any o element entem okay elinke edi soul no kasa e san the element ni kasa the kind element eno e dey element no e ba ne twi mu a ayese bibi say o shebre o se bibi sa mi ho meka okay o shebre onkra bia o sa na tie yeah anase bia o star bibi sa star onsroma na eno Karina no eno na influence both star no eno we no o soul no okay na Karina na ya ade bia obia o Karina ni bi na Karina no obetuma bi so wo bi misum wo bi na wo di ni a good Karina a very very good Karina but a strong so obetuma ba be hia me misum wo Karina ni bi mi di ni a good Karina but a weak okay Karina no spiritually it me influence media no na misum be great Samo betumi impact yes na misum be great okay so na it me sound say obetuma be hia wo Karina a very strong but a bad Karina very strong but a bad Karina obetuma me hia wa influence me de no e ma suppress the power no e ba fom and at the moment a Karina no e be suppress e be very weak no limited na say metiase ne tiefo tiase ya dia ne spirit no weak no ohia wo a wo de no e strong na good Karina na influence no e building man e ba top nti na obehu say obema bi obekọ ware oba na enkoyie but o ware oba nwie na na start move on na chese ni Karina etale okay what did you make an say so no obema so timi won niam why bibie wie why na access Africa say obe enjoy life nto obe pe ohunka oyere akafa kanu obe ware oba na wie na niam start go down yare krankro promise and fail
obeso da basa na nyina start here den e ba na life mu na chese wakohia oba and Karina no e very strong but a wicked Karina just suppressing energy ne ba fom and okwa aware bisa o anetie sa so na nyanko fom ya obetima afa nyanko ultimate committee group of gangs who are now we innocent we are very decent onam ho ana ko hia abrante be ko hia bia nkrofo bi na ode no ho abom ode no ho bom ana wa start nsanom mape aho anuboni bi no ofofa bi na chese o influencing spiritually afen so meka kire o se uko ohunhumni bi ho ma akoye adwuma ma wa se uko ho na se wanje o details anye background check ma wa menye adwuma dwane so pese ohwehwem se ohwehwem because sabi uko doctor nde se oyare a doctor na be busawo your details and then they meeting emia meeting misora na pa consulting room yes misora na pa emia wi na atiako nti doctor na beko no exam who say dey important edit ade ne ba or exam who say okay say na edit ade ne ba okay na mo the right prescription and na me withdraw a onoma ebe ma na akọ na mbo unko doctor ho mo no onfitia mo withdraw e bia na otie na ye na so akọ mo yefu withdraw esa na the problem mo bebro ntu ko huhum ni bi ho sometimes o mo ko huhum no who many people no end up carry problems from their place from those places that's not the Canadian no yes because okoya no wanya abotre ama ya exam ana nipa no so anya sabi anje o details anhwe se sabi huhum afam no oya hwan say huhum say huhum fam nim say na me element ye say me element say na ope say na empe okay juma o me de na an element befa because element bia ni ejuma o yama na ejuma and akandi o de kana be ejuma fast ba wo ko ya o se key spiritual consultancy wan yes details ni na wan give details and yes o ye background check hu se den e how ade na ye o no wa na ko twi ba ye efi ebusuam if uyiri na de ba ye efi nyankofo na okay ye hu awie na kwan be na be fa so solve okay me yese ya okay who dey say enso element den kam dey yese na be na be fa no ansa na ma ye adwuma no na oyesa wie kurapo a o santimi e checki who say okay element na say no element no the lucky day Wednesday na Tuesday the lucky number 20 and 10 the lucky color yellow and blue ye wo element bi wo ye colors bi wo share sada no obi a o hwe no so steady a e betima do sometime because be shantade bi na wo be ye adibi obese sada no be board nyama nko ye mo sada no yes not just sada no element no any dia wo kom no emfa now be den sa na say o seek spiritual assistance now mo chira o say na what here so you should know yourself better know what you can do and what you can never do ye wo element no ejuma bia e ba wi asa embe ye element bi wo obi din be ba banker obi ejuma wo bank onya skada oh obi a minister so nika onya skada obi na so obi assemblyman yeah o was kasi minister bi na no e bi se so na wa o wa ye wa wi assemblyman ne be no wa ko element no kura pon yan fan say ni wi apon ko obi na ade na say an roba ni bi wo wa wi be 20 years yan chine da ade na wo nko first attempt ya che o eno element nko enye we juma so ye no oh okay ya obi wa wi 20 years hu no da yes yeah obi so ko first day ni a chine so wi nye bato no wetumi aye yan chino national mu ko hwe na bia ne o ye no so na o de ade bi o bebi e bo nyankopɔ adwuma sometimes you will be happy for reasons oh okay atma say nti wo ho na say wo ko humni bi wo so onye adwuma mawa take time so who say wan give details because me oba me ho na me adwuma mo me make sure say me give din ma give date of birth na ma give ma me din me pɛ papa din o ma me ona ewo o ye den o finance na buy won't me deny o e betuma ban so papa no ma me kan no papa na ewo manam ka kira unti me fa papa din ye adwuma nti ye funu na o dem no din na me pɛ o papa ana o ma me betuma ko enti na nkan titin so obi kura po na obi enya ntokwa a ye mo ba na hye dem be 2-3 months ansa na obi pie so ni nyinsen a fine no ma settle asem so nyinsen so na ya hu se nukunu dia ba so opie ko ba na so mo settle asem na onyima e hwan dia no bye sa na tie enti me no so ba me take time meju ma me din because me papa din me papa bi din o ma me din o date of birth na ma check ko huhu ma ko hwe se wo no ye nipa ben even though me no kasa Mr. Anna me no kasa but spiritually I don't know you yeah but uma me say details na me ye hwehwem ni mawa I will get to know the kind of person you are spiritually ene me hia pa because me am ebre
Sanete. Won say o media adwuma o ye. Obi timi ye onim o ho hwe. Obi kura betima ye media adwuma, obi timi akoto online hwe. Onya viewers. Enya kwa. Enye adwuma ye wo ene ne Karina na etale. Ne kra na ekọ. So you have to know the kind of person you are. Nipa o ye. Ansa na won hu adwuma obi timi aye. Ansa na won hu say mimi wo ade we mi ye mfata me. Ye we aduane bi kro ho a wo de ene Karina ntale. Anything obi say penifo na bi say ye chiri aboa we, ye chirade we. Because ene o mkra aboa enko. We be first edition, second edition, maybe sa preko ho asem. Preko no problem. Konkofo be say nya bi so wi awe. Obi wa ye ma no, obi so nya ma no. Oh samu. Okay, te say enye ntia na nya obia na nya. Bi ase meka asem baby, metma akọ baby. Hwinya me o be ko obi we yo. Anyway, it's true. Ye no enum brand ye mbaba wa, omutu kwan kwa abrochiri. Obetma akọ ye adwuma o company bi mu. Ejuma no be no wan hwa hu se ejuma na obe ana obi kura potimi tu kwan asa na obi tu kwan na ese nka obusa hwa se oh eden na kwan tu emekwan eya na because obi sa nyira kwan yeah obi sa fo nyira kwan me pese odi wani tu from na ka kire me se wan hu se ka abo adan ada chameleon no now so a very slowest animal one eyi enwa anwa po de se onu po de timi brand but onu won say anwa anasa anwa de car for omo so de bia na won say car fa chameleon so da bisam say dentia because chameleon obisa ansa na wato anamo na obetu ni say obehu say chameleon e de di say ya anya say o de di kwa o obisa say baby odi nan no besi no eya na onya ansa so de esi ho oh okay Nti chameleon will never lost. So ko bibia. Lord kwan kese obet ma twem ka mo no. Nti ti na wo nipa wo ho na bibi nko yie wo abrabo ma don't take it for granted. Your symptoms e wo nipa abrabo ma e kire se huhum sem ana huhum bi how. E se otum ho ana mo. Yemre ni nti. Sa na ete ye wo sa symptoms no e bi ni sisen. Blockages in life. Okay. Obu a obeye adwuma saa ohun sika no obi so obe ware all right ba buy free by on wubi oh okay obi so ho a obe tua ade by back through exams 1000 times on to pass oh ni nyina a blockages in life ho a saa ne ma we say to wa e say to one more obi o tumi yare na yare na o yare no o de be hospital you be examine no I was saying a doctor who said doctor ni was sure or used to almost 10 to 20 years I studies about that area no you disease be or infections be also we be hospital doctor be examine oh she national doctor be cast oh you okay so we be your office so you okay we say no we dey obo eduro say no we do be eduro within some short time e be call within some time na saba wa unim say bibi how e say sasam no was ade no wo so e say on say enya kwa because ade e huhum no doctor nem fa na ni unhu I just obi oye huhum juma okay the spirit belongs to the spiritualists and the physical belongs to the doctors nti so oti wana bibi because wa brabom sa en fa nya agro okay asama me ka chi atifo no wanga sa fana man ntuja na me number ba ko a sabi ase de bia me kan asem say ya mba ha say ya ba beton ya ho ye ba e besua animdi a ewo na amanfo so aye den afo so sabi asama american po no obi timi hu no de no wato asem no so on ba po ma me ye adwuma ma ba na aboa no so what ma say afen so o hwe ye so a wo de program wo do mfanya hwe obi wo bebi onya sa kasa ya nke dia hele no oh yeah obet ma hye ana obe forward ama onua ama onu su hu no hwepo no di ya asam no kura hye no nkran ma ne tie etana sepo a inhyira no so benya bi usu ya benefit afi hu nti so hu program ya no wa hye na amansan amu nya kwan hwe attention tv no omo so o makoto omo no ma hwe na sa abo me number ne de na ma ba ko pe eno ana mi yusu be yes am tade juma me number ba ko na mi yusu 0242 04 6131 0242 04 6131 my number no part 2 no ye ba ye be call LGBTQ then no ehun akohwe ho nsem kakra gay lesbian for no ne all right na e be draw curtains no edinate plus ana no betima frame ye marry one mama 3 good years betima frame Cristiano Ronaldo YouTube na me na me CR7 inshallah and so no ma chia no mama crusade no ma sama 3 years e dey aka ye ofio me say ye sunsun muduma so ye ntwantro ye de no kre ene ye di ye aduma itino sia